Assalamu alaikum dostlar. Алайда погода өте сонун. Жакта жана майда чили саткан жерлери. Мына кызыл кумдун үстүндө оюн болуп атат. Бүгүнкү эки оюн калтырганбыз. 3-4 жана финал. Мына кумга суу да сиңбейт экен, айланан шаң жутуп кечкен. Погода мощная. Сильно жақтауыз. Alındık, altın milyon. Atların betçi, kim yok da ya. Ayvek karavaşma. Alışlar menen, göndөрüşler menen, el menen, biyormanlar menen birige yaxşı sizlerdi sözümüzdü bergenge, sizlerge Allah nasip etip oyundan vurup alганга, kim olsa da müdürlük atılar çıkıp olганга. Federasyyadan götürürüz. Dezenfan yetkilerinden ayaklandı, final. Mehmetliğinin müzikli kamerada zorladı, Osman Aydın'ı. Alımdet Kappa, Hasan İyuğlu babalıktan geçen 25 yıldırlar. 3. orundu Tomuk Özgün bakındırdı. 4. orundu Osman. Rahmat gerekli yaratılık bildirir. Ancarбек, Konçubek, Rahmat, Federatla kökleri. Ona sonra zamanların süreklerine çıkar. Bileklerine kapattılar. Futboluna çekti. Hakkı olan Allah'ın sizlerine yapılacak. Bunu vallahi hak yüzünü ve et kırılmayı, et kırılmayı, dövme adına oynatmak için kendine bir Allah'ın olsun. Ona Federatların Cumhuriyet Sözlerinin alışlarıyla birlikte var uzakları, en var, yakışık sürekli insanlar alınmasın, alınmasın. Amin. Altamı bile biraz içinde bir başa sayılırlar. Beni konuştan da oldu. Nerede kim? Oluşturganlardan, yaxşılardan da. Oy böyle, ağustos yakın olanlar burada finalistler böyle olacaklarına insanlar. Allah yerini bugün rastladı. Aytılı alayda finalde betleşimi verildi. Ana bulsa kamandası, selamünaleyküm olmadan koygular. Hoş geldiniz. Arzular, alay büyük kamandası, selamünaleyküm. Emi uzun tekrarlar. O konumuzun unikarın mutlu ödül. Doktoru bir kere alışları. Aldın o zaman. Genellikle olursam diyeceğim bile. Olursam diyeceğim cuma. Beknazar деген чири бөлүү ошу алайы нарыны Beknazar аттуулар өтө жолу атка минип аламаны болобу. Olursam benim bilin haydi. 7000 lirada Mamachan oğlu Beknazar. Erkek tuğal enerjisi. Alay bir komandları. İnsan beni neyse. Favorilerinin biri Beknazar. Barine berine. Havadı. Koyalı Beknazar.
Bekiş dostum salasın! Bekiş! Hayda Bekiş! Bekiş salasın! Vay! Vay! Hadi neydi? Alan şampiyon! Şer şanslar. Maşallah, maşallah. Бұл ойынды ойнауға ана бізде бұл жаққа тартамыз бұлар. Ана ордың арқасы бұлар. Şöyle padet. Komandalar işletsen Osman ağaydan geçti. Ama 28 gün geçmiş var. 14 adet. 11 katlarına dayadık. 225 bozuyu sağlattır. Köpük. Mart. Temiz toplayacağız. Hurmatlı dostlar. Alayda Toyota otkan жерге de geldik. Mana qarachi. Teskega boz uylar dipti kelib. Mana sonun bir görünüş. 223 yılına 225 boz uydu gitti. Teversen dural olup. Жақта қанша боз үй. Мына жақтағы боз үйлерді айтқылайын. Машалла. Машалла. Şey, Adırman kalayık çıktım. Sarıl işlerinden gelip kalıp sarılgalmış mı alayga? Mına hurmatlı dostlar, mına Koçake, Baqtake, Erjitake, Şumqar Jezdem, Aybek Mırza, жалпы жамаатыбыз менен мына Асылбек агайдын боз үйүндө өзү. Алла разы болсун. Алымбек атабыздын тоюна келип, мындай жаркыраган ак боз үйдө, кыргыз үйүндө мынакей Азат оюнду ийгиликтүү жыйынтыктап, азыр сый тамакта отурабыз. Азыр аш келет иншалла. Мына туугандар карагылачы. Топос минген акча өз. Ай, Бали.
Geliniz kaldık ayakta. Bak da dur suratlı tak. Ben de ödeyim duruyorum. Azat hadi. Özünüzle toptan hoşlanın bak. Bugün 11. sentyabr günü Жаңа зал Алымбек тапқан 225 жылдығына арналған алыш күреш бойынша генерал теңгердегі белдеш болып жатыр. Белдешке Қырғызстандың, Өзбекстанның күшті деген балбандары келді. Белдештер 105 салмақ категорияда болады. Андан сырткары ушул абсолюттук чемпиондук үчүн эртең күрөштөрүбүз болот. Азыр балбандарыбыз даяр, күрөшүбүз башталганга. Ali Kozar, Bayırdanlık Kırgın, Yakupov, Tolgay Calayada, Soğuğa Moğollar vardı. Tolgay Kıralı'nın Tolgay Calayada buradan bir kıyafetin alayını. Alayını. İşte şirek bilince. 10 kişi kaylanat. Bas. Ana. Bas. Бұл жақта алыш күреш. Күрештің германдар өзімшіл отыр. Andamat. Gidelim Andamat. Kanda. Andamayın. Bağaca tukam caraysın. Kanadımızda Basın Gülsen Bayram, Gülsen Güçlenler yaptı. Çalama Tanrısın Bayramı, Aksa Rey'in kılını. Ayısken seni de. Ortada kalsın. Kerata kim olur? Şimdi o da hazır aldı da. Kullanımların tarafı. Aksa Nokat. Tart oldu. Almanlar bir mırda güreşti. Sıkarap durdu. Evet. Yeri Akçalım'da at menen
талаға шыққан чабандестердің барлығы гүл азық алып жүрішкен жандарына. Бұл гүл азық бойынша қайра бір ос үйіп қойын. Апа, мына достар, ат жалындағы азаматтарыз жауапкершілік заманда улуу жортуулуга чыкканда биздин апаларыбыз ушинтип гүл азык камагандап берген. Менин маалыматым боюнча гүл азык бул жылкынын сүзүлгөн кургак этинен бышырылган талканга тартып, буга ызык сууду жолдо куюп койсо эле өзүнчө шорпо болуп, кубат берип, күч берип калган азык болот. Мындай азык биздин Кыргызда гана болгон. Анан болсо бир монголдордо болот болуш керек, болбосо жортуулчу биздин кыргыз казак туугандарыбызда болот. Мына гүл азык достор. Бисмилла. Өрдөк дегендерден алгыла. Буга шорпо суу куюп шорпо кылыш керек. Рахмат. Рахмат апа. Быжымна өрдөк деген. Бисмилла. Досторубуздарга ак дасторкондун үстүнөн салам айтып коелу. Мына ак элечек апаларыбыз өстөндөн ак дасторкон жайып баардык меймандарды күтүп аткан экен. Рахмат. Мына уулдарыбызга ат жалын ойногон азаматтар балдарыбызга батасын беришти. Мына дагы сызкыла деп меймандостугун көргөзүп атат. Мына кенен сонун дасторкон жайылып туруптур апалар. Ошо атабыздын арбагы бир оодарылып ыраазы болуп аткандыр Алымбек атабыздын. Ana sizdedey болгон ак элечек апаларыбыз аман болсун. Тойго көрүп берип жүрө бериңиздер. Рахмат. Кош келипсиңер. Алайдан чыкканын аябай сыймыктанабыз. Атабыздын ардагы колдосун чабандестер. Рахмат. Бисмиллахир рахманир рахим.